Gradiška. Rajić Bojan, Kubi. Radisavljević Saša, Borko. Za ove koji je održao svoje obećanje, rekao je stižemo do finala. Pogađate ko je to? Ristić Bojan, Rista. Nezaustavljivi. Marković, Ivica, Kivi. I libero generacije Stević, Ivan Steva. Za generaciju 75 večeras. Leopard među stativama, Jakovljević, Radiša. Ilić, Dejan, Lili. Neka ga zovu Bombaš, ali on je Rakić Dejan Babaš. Uvek skromni, ali nepredvidivi. Živković, Saša, Žile. Milosavljević, Srećko. I najmlađi ove momčadi, Rajić Momčilo. I jednoj i drugoj ekipi želimo puno sportske sreće. Arbitarski par ovog susreta, neprikosnoveni, dobro poznati, Savić, Miodrag i Bojan Marković. Poštovani posjetioci, uživajte u dobrom fudbalu. Veliko finale ovogodišnjeg turnira. Uloge veliki. Šampionska titula ovogodišnjeg turnira Susret generacija.